Kapuhuna middle schoola kan headmaster thin khan mobile phone Nokia engbere moni tereu te mai kha aneya aizol lama anchung te pamoya kha ahan bia makkati in kaneve phak tura po khan kangai ngai lovani nima se pathian in mishing te a finna da hi aro puin aloril ngei mai kha huna liam nu re lo te a smartphone changkang mai chu kan khoi tleng zel maya mut muna tangin khovel tukvera kan hoi veu zel mai chu ani hi ti chuan khovel technology thang duang tak mai chuan khovel hi changkan mangin azuanin azuang dor mai chu alo ni hi hetiang khovel technology changkang tak maya kan chenang bok hian jet fighter te po khovel thiam na chuan makdang lam le thatak tak mai aron sing pop maya jet fighter thapui te chu khovelin anei chove zel boka jet fighter khovela 4th generation kan ti rual te kha chuan chaktaka thloba ka ral thuam pai that le boruwa ka hanleu kwal kha angai pui mo emema ma se khovelin heng 4th generation jet kan ti te ol sam taka mu zungsung theina radar chu an nei furmai sia kong tam takin melma te laka an him lo hle ti chu ram changkang te chuan an hre chiang hle ti chuan khovel chuan radar mu thei manglo tur steel technology nei jet te chu hun rei lo te hnuwa chuan aron nei le tamol mol mai chu ani hi 5th generation kan ti ho heng F-22 Raptor F-35 Lightning te Sukhoi Su-57 le J-20 te chu an lo piang chuak tamol mol mai heng steel jet fighter kan ti te hi an tha in tun lai khovel ral be nan chuan an ni aya thlan tur om kher chuang om love heng 5th generation jet kan ti te hi khovel ram tin mai hian nei kan chakin kan clear deuh mai chu ani hi hetia 5th generation steel jet te khovelin kan clear lai mek hian ram ro pui bik le technology a sang filor bik ram changkang te chuan aruk theang berin jet thachung chuang tur 6th generation program chu an lo boi pui le tluk to mai MiG-21 le F-14 Tomcat hun lai khan F-22 le Su-57 hi chu thil oyom an lani lo mai the ma se tu na ero atak ngei ani zia kan mu theya tun huna khovel ram changkang ten an boi pui 6th generation fighter te po hi khovel hian ala her chua pui ngei don ni in arinomani ole kan soi tu ram changkang le thil te thei bik le technology a sang big ram then khat ten tun lai khovel jet changkang ber kan ti ho 5th generation steel jet fighter te du tok zolova mong vomba ang maya an boi pui 6th generation jet fighter then khat te chu I han thai lang don te ang tin 5th generation steel jet kan ti a te hian radar in aman ve mai thelo tur radar absorbing material polymer based material te man ni in chuan steel jet te chu mu har sa maya asiam ba ka steel jet te hian radar in emo wave aron pek chua te lo so khok lowa lo la tleu turin lung hluang te wa kil nei deu saya duan an nia steel jet taksa te hi ferrofluidic le magnetin a hip thelo thil te asiam an nia ferrofluids te hi nano size ferromagnetic particles in colloidal mixture asiam atanga lo chuak ni in ain kol hi a hau takin mishing tana chemical thil hlawom tak om thei ania wangin heng steel jet coat te thuam thaimo siam thatu tur engineer te in thuam na po mishing tana hlawom tak thil ani thea wangin uluk taka duan bik ania tunlaya covid test tu dam doilama kan mi thiam te in thuam nai fe in uluk angai bok ti hi lo hrele taila 5th generation jet fighter kan ti te an changkan to te reng nen heng du tok lowa khovel ram ro pui bik klem te tena an boi pui 6th generation jet boruwa ka in be thiam tur mai ba ka invisible anti hial khopa thatura be se 6th generation jet then khat chu I han clear kwal don teang FXNGAD he America 6th generation jet fighter boi pui me khi khovela ral thuam nei thaber le khovela jet thaber nia chal F-22 Raptor le F-35 te kolrun mai tu America chuan en chin nan alo thlo tir chin dai to mai kumsang ni le som pariat khan United States Air Force Research Lab chuan FXN ga thlak then khat alo pho chuak dai to ni kha next generation air dominance ani angin
he jet hi boruaka in be tura duan liao ani don ni in alanga hei baka hian melma ta na mu har sa jok turte ral thuam pai hnem jok le thlok thui thei jok tura duan ani mai baka khovelin a mel riat chhomek hypersonic weapon te po mang thei tura duan ani rup mai ni America hian engat next generation air dominance program noya hian khovel ramdang te el phak mi lo tur jet fighter thatop khok nei tumin ma alameka en chin na te po America hian ani chho zeu to nia soirik oma amairo chu heng United States 6th generation duan chin te hi khoi company siam nge ani soi alom ngai lowa America hian 6th generation fighter jet boy pui big tur company te hi ruat bi kemo than bi kema po ani lo ni in alangani FCAS Future Combat Air System FCAS hi France le Germany ho Next Generation Aircraft Program kalpui mek ni in France thlona siam thiam ming tham Dassault Aviation Company le Germany Airbus 10 he 6th Generation Aircraft Program hi an kalpui mek ani Dassault Aviation te pui bom tur hian Airbus lam mi thiam te po roi ani ve mek boka France so Future Combat Aircraft FCAS hi mishing khal thei le khal kher ngai lo tura duan tum ania melma te ba be tur le en thak na hne so taka thok thei tura duan tum ni in a ming le ma po remote carrier ti wa ani der to mai ni FCAS hian active le passive steel feature changkang tak mai anei don ba ka avionics kan ti thlona kai soina ber khol changkang mai te engine chak jok le thlona thlo dan control na changkang tak mai te anei tura ngai ania he FCAS hian novel effector anti chu anei le don boka hei hian puak thei thil kher ni lo ral thuam ba ka ral thuam dang te thanem tak FCAS hian anei tir thei don nia ngai ani bok FCAS hi kan soi toangin French company Dassault Aviation ba ka Germany lam Airbus te chu ni kum February thla khan FCAS hi boy pui tura thlan an lo ni to ni kha FCAS a hian MBDA lamin remote system lam an boy puyanga Thales lamin melma abe theidan tur boy pui ve thungin Safran le MTU Aero Engine 10 FCAS engine tur hi an boy pui ve bok don ani The Interceptor MiG-41 khovel ramdang 10 6th generation aircraft an boy pui tluk la hian mar lam palian mar RC po anum mai big lo kan hriat thinangin Russia hi ma ni lo invent ti thu pui nei ni in a jet fighter te reng hi boruaka American ho rap thak ti khopa boruaka le kwal vel theite an ni ba ka Russia ramron be tur America le NATO jet rual te rang taka ba phindar thei turin interceptor jet thlok chakrap thak torot pui chu alo boy puin alo mang thin to a 6th generation aircraft program a po interceptor lambok anron boy pui hi thilmak aniom love MiG-41 pak DPTia ko te hi jet na jong thlo theilo na tur khopa ban boruak sang taka thlok thei tura duan ani dona an speed po hi aturu don hemem khop mai relately vela chaka thlok thei tura duan ani don ani MiG-41 te hian hypersonic missile po lo kap thachat thei tural thuam an nei tir tum ni in mishing khal kher ngai lo tur le steel technology changkang jok mai ba ka long range air to air missile tam jok te melma ral thuam zon chuana system changkang jok manga thuam tum ni in Russia hian MiG-41 te hi kumsang ni somthum vela chuan puitlin atum ve mek bokani future combat jet Tempest he project hi Europe ram thil ti thei United Kingdom Italy le Gripen Familia wanga khovel hriat Sweden ten kumsang ni le som pariat atanga project an kalpui tran kha ani vele bok he combat jet hi kumsang ni somthum le panga chuan heng ram pathum air force te hian an man thei ngei be sei ani ve mek boka Tempest hian Eurofighter Typhoon te thlak tir tum ni in Typhoon te that tok lo na lai te zir chunga thuam that chho tura ruam man ani bok heng ba ka hian flight control system changkang tak mai te cockpit thajok le changkang jok te eye tracking technology optional manning te directed energy weapon te ba ka hypersonic ral thoma pai thei don mai ba ka steel technology a tha theyang ber mang tura duan chho tur ni in kumsom ruk chung tal tangkai taka man thei tura be sei ani ve mek bok tin he UK Italy le Sweden te jet siam tur hian
tuna an man mek typhoon ai hian data ale ching khat vel deuh thoin ala khom chak dona hei wang hian hmelma te omna le an ral thuam te chu khoya nge anom engtianga hla nge anom ti chu olsam takin a hre zungzung thei don ani he temset boipui hian BAE systema mi thiam bik te mai ba ka Rolls Royce te MBDA le Leonardo company ya mi thiam te chu an man hlel to hlea kumin kumlai holvel khan 3D in alem tur te chu an ron ti chuak chin to ani kha temset hi an puithlin thei ani nga chuan jet tor helom tak chu ani ngei don ni in alangani China Future Combat Aircraft China thil siam thiam zia le tunlai khovela China thil ti thei zia chu soinon khero angai om love 5th generation jet program kha arwalin pahni an ron kalpui hemmaya heng J20 le FC31 te hi an ni kha China hian heng a steel jet te hi adu tok lem lo ni in alanga 6th generation jet program chu chak takin a kalpui ve mek bok drone anga man thei tur jet changkang steel technology changkang jok te hypersonic ral thuam mai ba ka laser le swarm warfare te chu China 6th generation hian aron nei don ni in alang bokani China hian kumin kumtir lam khan 6th generation aircraft atana anha kalpui then khat chu soifiana chiang takom lovin khovel muwa aron pholang der to mai ani kha hetiaram changkang jok ten 6th generation program an kalpui mek chan chin kan en kol tanga 6th generation aircraft ni na poimo tak nia lo lang ta chu 5th generation jet te aya steel technology thale rin tlak jok te hypersonic ral thuam hang thei tur te tin jet fighter khal tu om kher lowa leilama tanga lo control thei tur te ral thuam tam jok pai thei tur le thlok thui jok le thlok chak jok tura duan te 5th generation jet aya avionic shimshima po changkang jok tura ngai an ni don ni in alangani tin 6th generation jet program te hi lakal pui mek chau ni in ataka khovelin ani huna chuan 6th generation jet te ni in adik tak hi khovelin kan la hre tura ngai phot mai te ang